taguɗo en o woodini en, o yamiri en, o haɗi en, o fodi moƴƴere wonande moƴƴuɓe ɓen, o kambiren lette wonande bonnoɓe ɓe. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow ɗiɗo nemaji makko, tentina oɗo nema islam, nema ɓurɗo mawnude, ɓurɗo timmude e ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e neminde jiyaɓe makko ɓen. haray hiɗe wi'a musidɓe meɗen wowɓe en e jentade, wonɓe en e jentade ka radio islam bila hudud e ka page lawol kisal, ko saɗi maɓɓe ko tooli no wowirɗen noon e asiweje ɗen fuu, hayso tawi woni en netti seeɗa, haray hiɗen e laawol ngol inchallah subhanahu wa ta'ala waddirnoɗen noon. haray hannde kadi en yewtay fii ɗiɗo sabuuji yaafuye. nde toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o yaafano en bakkatuji meɗen ɗin, o yaafano mawɓe meɗen e siɓɓe meɗen e kala julɓe attiɓe en e hoto ndiɗo leydi. e haray heɓugol yaafuye hiɗen anndi ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e ko bani adama ɗaɓɓata kon e gurdam muɗum ɗam. si neɗɗo yalti ka adna ɗo o fokkiti laakara tawi himo mari ko wiyete ko yaafuye, haray o heɓi sabu moƴƴereji ɗin fof. si neɗɗo yaltiɗo tawi o heɓani ko wiyete ko yaafuye, haray bonneji ɗin fof no weeɓitanimo ko si Allah naadimo tun ka yurmede makko. e haray inchallah subhanahu wa ta'ala e nder ɗiɗo sabuji yaafuye hannde ko wonɗe e ƴettude ko ngol konngol daɓɓol yaajungol. konngol daɓɓol ka wowlugol, yaajungol ka ma'na. ɗulle ko al istighfaru. haray ɗen geli ɓaawo ko yewtuɗen kon ndeya toɓɓere aranere e konnguɗi seeɗaji ɗi tawata ɗin si julɗo wowli Allah yafantomo bakkatuji makko, wono nelaɗo humpitiri en noon sallllahu alayhi wa sallam. hare no jeeya e konnguɗi wowlitiɗi ɗin tawa Allah yafanto neɗɗo bakkatuji makko, okkamo moƴƴereji heewuɗi, ngol konngol wiyetengol al istighfaru. al istighfaru ɓe wi ma'anahu talabul maghfirati min Allah. istighfar ko woni ɗum ko ɗaɓɓugol yaafuye immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala, ɗaɓɓira yaafuye on honɗum wiigol astaghfirullah, ma wi'ugol firli, ma ɗum sayyidul mo nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam wondema ko insinorte kon fuu ko ɓuri mawnude, ko ɓuri himmude ka Allah subhanahu wa ta'ala, ko wiigol allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani e wondema ko insinorte kon fuu ko ɓuri teddude, ko ɓuri mawnude ko ɗi konnguɗi ɗo. haa ɓe maaki wondema ɗi konnguɗi ɗo si julɗo wowliɗi bimbi tawi himo gomɗini allahu subhanahu wa ta'ala tomo bakkatuji makko ɗin, naademo aljanna si tawi o ari maydede ngal ñallal ngal o wowli ɗum e bimbi muɗum. ko wona noon kadi so wowli ɗum kiikiiɗe, si o ƴettitama nder jemma arɗo ɗon on, Allah yafatamo bakkatuji makko ɗin sabu ko wowli ɗum ɗi konnguɗi ɗo ko.
idan haray oɗo istighfar Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri yimɓe moƴƴuɓe attiɓe ɓen no noddi faade e muɗum ko konngol ngol tawata si julɗo on ninsi bonnere nde o bonni ko feƴƴi o fiɓi ka ɓernde makko wonde o yiltatako e nden bonnere ɗon so o wowli ngol Allah sammine bakkatuji makko ɗin wasi hendu naati e leggal yorgal no samminirta ha ko maggal haray oɗo sabuji yafanede bakkatu idan ɗum ɗon ko nafoore anere nden nafoore ɗimmere nden annahu yadfa'u al-adaba qabla nuzulihi si neɗɗo no hebbini istighfar mo hebbini wigol wa hum yastaghfirun Allah wonaali no letta ɓe hara ɓe wiide astaghfirullah yani si yimɓe duumike istighfar ɓe duumike wigol astaghfirullah Allah lettataɓe idan jaka si neɗɗo no wolde ngol konngol haray o mari yaafuya bakkatu himo mari kadi yiltanede lette tammun ɗum e nafooreji ɗin ko annahu sababun li tafriji lhumumi wa jalbi l arzaq wa nuzuli l gays o hebbingol astaghfirullah ko sabu e sabuji yolɗingol maapunde neɗɗo ko pooɗay ɗum arsike ko wona ɗum sabu ha Allah saɗina yimɓe ɓen toɓo sen yeehi ko suratu nuh annabi nuh alayhi salam kaɗo diina no jeeya e ko o yamirno o wiɓe fa qultu staghfiru rabbakum innahu kana kaffara wimiɓe insine ka joomi mo staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mi wi joomi mo on nde dow joomi moɗon ko heewuɗo yaafagol wonde ghaffar ko fa'al yani ɗuuɗuɗo yaafagol idan o wi so waɗi ɗum wa ta'ala o waɗanay on piiji fa qultu staghfiru rabbakum inna yursili as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina sinsinike ka joomi moɗon o yaafanto on bakkatuji moɗon ɗin o saaƴinana on ndiyan ɗan o ɓeydana on jawle mon ɗen o ɓeydana on ɓiɓɓe mon worɓe ɓen modi ɗum ɗo no mari nafoore ɗum ɗo ko moƴƴere mawlanande fa qultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursili as-samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara o wi son insinike ka Allah on tawa Allah ko heewɗo yaafagol son insinike ka Allah Allah saaƴinanay on ndiyan o ɓeydana on jawle o ɓeydana on ɓiɓɓe o waɗana on gese o waɗana on moodi ɗum ɗo ko moƴƴere heewnde ko tawata julɗo hana weltindade e muɗum haray no jeeya nafooreji mum ɗin ɗum no e salamatil qalbi min athari dhunub si tawi neɗɗo no insinade ɗum ɗo hisine ɓernde makko nden itta ko woni nder ton ko hiɗen geline laɗo si neɗɗo bakkonɗini o insinike o tuubi o ruttiki faade Allah haray iway kono si neɗɗo on bakkatu waɗe ka ɓernde makko nuqta sawda toɓɓere ɓaleere si goɗɗo woli fenande ma o ñoƴi goɗɗo ma o waɗi zina ma o waɗi bone e boneji ɗin ka waɗi bone on ɗon directement makko bi o ruttiki o wiɗi istighfar ɓawa muɗum Allah subhanahu wa ta'ala monta nden toɓɓere wonnode ka ɓernde makko ɓernde nden heddo ko nde hisude kono so tawi neɗɗo on tuubaɗo rutti faade Allah o insini e on bone mo o bonni ɗon hande kadi nden toɓɓere ɗon nde lutte ka ɓernde makko ɗon ko ɗon nde ɓasata gokku ha nde huuɓita ɓernde nden fof ɓawla nde korna hande kadi haray si goɗɗo jooɗi ka waajagol mo natata sa laaɓanimo reedo ƴettata
sa yamiri mo watta sa haɗi mo accata ko on tuma neɗɗon hewta darja mo Allah wi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun hey ko haɗi ɓe wona ɗum ɗo e ɗum ɗa wo ko haɗi korni e hoore ɓerɗe maɓɓe ɗen bone ko ɓe wonno kon e faggitade bi mana ɓe faggitike bakka to ɓe fawidiri ha ɗum kornini ɓerɗe joni noon hande kadi hay wajiɗaɓe hay laaɓanɗaɓe reedu ɓe ƴettata nafataɓe jaka insina loota e ɓernde bani adama on itta ɓernde ɗiɗo ko yoga e naforeji ko wonɗen e yewtude muɗum ɗo ko neɗɗo on heɓata inchallah subhanahu amma nokkeli ka sharia on ari ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala sar'ini nelaɗo ɓanginani julɗo on yo waɗu istighfar no heewi no jeeya e majji al istighfaru ba'da al faragh min ada'i al ibadat liyakuna kaffaratun lima yaqa'u fiha min al khalal wan naqs mislu as-salati wal adiya ka dina meɗen islam on en andi bani adama kan timma haysi mo andi mo yejjita haysi mo wakkili tuma go himo welsindo idan ma dama non ɗum ɗon heɓa neɗɗo wo neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala sar'inani en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani en wondema neɗɗo julɗo on so o golli golle yo insino yo wi astahfirullah ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɓe juuli waqtu farilla ɓe gay assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum astahfirullah 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 ko hon ɗum woni ko ɓe faandi ɗo mari ko ya tuuba bi mana neɗɗo wata wonde nder julde makko nde gila ka o wi allahu akbar ha ka o salmini ɗon hara o heɓali welsidare nder ton imma o welsi ton ma o waɗa ko hara fewnude watta ko haqqila ɗum ɗo nder julde makko nden imma welsidare idan ko ɗum ɗo woni insinade fiyo Allah montamo ɗum ɗon hara nangitirali mo idan ko wona noon kañum kadi ko hajju no ari batteji golle moƴƴiɗin fuu insinagol si tawi neɗɗo ko wona noon kañum kadi ari ka timmode julde jemma Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en ka suratu zariyat ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓe Allah sifani en fimum o wi innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun bil ashari hum yastaghfirun ɓeɗo yimɓe yahunoɓe ha heɓi darja ko wiyete kon attaqwa kulol Allah subhanahu wa ta'ala yahi ha ɓe woni muttaqin Allah ɓe awde ɓe maayi fi jannatin wa uyun hiɓe nder aljannaji e canɗi atahum rabbuhum hiɓe ƴetta ko Allah joomi maɓɓe okkiɓe kon ƴere ko Allah waɗani ɓe kon fi hon ɗum innahum kanu qabla dhalika muhsinina ko waɗi noon ɓeɗo adoɓe mayde adoɓe yaade maji ɗon wonno no jeeya noon e moƴƴere ko ɓe waɗano kon honɗum min al-layli ma yahja'un no fanɗuno e jemma on ko ɓe leloto ko ɓe jemma on haɗa ɓe e hoore ɗum kadi ko ɓe waali julde kon fuu wa bil ashari hum yastaghfirun ndeno weeta haray hiɓe jooɗi hiɓe wiide astaghfirullah 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 ma ɓe rabbi ighfirli rabbi ighfir idan ɗo Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓe tawata ɓe duumike ha e golleji maɓɓe ɗin hari juulugol jemma e insinagol nde no weeta jaka noon insinagol ngol batte julde jemma nden ɗum ani insinade batte goɗɗe kala sina ɗum waɗe mo waɗi so tawi ko yo neɗɗo hoolo oɗo no hanno hoolade
walde fono ɗani ma woɓɓe nde he beleɗeji muɗum gimol mum ma e gamol muɗum kono ɓawa nde o gañi ɗum ɗo kadi haray mo maapi est ce que ko waɗi konko ni warrete est ce que o falji Allah jaɓaɗgol makko ngol est ce que o weltindaki nder muɗum o yilto o jooɗo Allah yafolan istigfar tan haray e batte golleji moƴƴi ɗi wono noon kañum kadi ɗin non ɗum haray no sar'ina insinagol ngol sanga neɗɗo jooɗi jonde wo jonde kala ka bani adama jooɗi ndehimo immo ɗon haray no sar'ina insinagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ke jonde ɓawo nde o immi ka jonde ɗon so wi subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk Allah montanaymo faljereji ɗi o heɓi ɗin e nde ko jonde mo o wonanaymo tampo e hoore golle makko moƴƴe ɗo waɗi ɗe mana wone kaase golle makko bonɗere tawi ko bonɗere o waɗi nde monte nde yaafe ɗiɗo isen haray ɗo woni nokku ɗimmo mo tawata julɗo on no hani insinade yani ka o jooɗi so immike yo wi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk astaghfiruka mi ɗaɓɓirima yaafuye wa atubu ilayk mi ruttitike e maɗa mi jonnitima ko jeyɗa kon ko e tammum ɗum ko askar wal masa ko sappinoɗen nane kon ko askar wal masa ten andi haray ɗi jantoreji arɗi immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗo julɓe ɓen no hani waɗi dumade e majji no hani kala si weeti bimbi yo eto waɗa ɗi askar ji si hiiri ɗi ɓeeɗo Allah subhanahu wa taala manti idan haray nandina e goo wona kañum woni gonga o askar nelaɗo wirdu nelaɗo on ko honɗum ko askaru sabahi wal masa nelaɗo ala neɗɗo ka hoore leydi ɗo ko o moƴƴi wo ko moƴƴi ko o julɗi wo ko julɗi o wonta jantotoɗo Allah ha hewta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wonta ko wonata ko jantotoɗo Allah ha nande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sarɗinani en jantagol Allah bimbi e kikiɗe no jeeya e jantoreji ɗin insinorgol o sayyidul istighfar mon yowti e fimuɗum nane yiltoto e makko gokkunni ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi neɗɗo waɗi sayyidul istighfar bimbi si o maayi e nder ñallal makko ngal o naate aljanna so waɗi sayyidul istighfar kikiɗe tawi ko o muuqin ko o fellituɗo ɗum ɗo hooliɗo ɗum sikki ala somaña jemma makko on o naate aljanna mawɗi ɗum na ko sattino wigol allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ɗi konngudi ɗo si en taƴiɗi e waɗi firo majji gotum julɗo ndaara tawa jaka irri tan ɗe wonɗe nder ɗo ɗen no yoni ko waɗa ha Allah yafano neɗɗo o waɗi go'o tawa fuɗɗode mum ko honɗum allahumma anta rabbi Allah an woni joomi am khalaqtani ko an woni ko tagimmi wa ana abduk Allah min ko mi jiyangel maɗa wa ana ahadik Allah min ko ahduɗen ko miɗo e hoori ɗum mi firtata wa wa'adika miɗo dow fodore maɗen kadi wana ala ahadika wa wa'adika mastata'atu embede komi heɓi feere kon woni bani adama wawata wadde dow taqa muɗum on ko Allah fattaqullaha mastata'atum hule Allah embede taqa mum on e fodore ma nden on a'udhu bika min sharri ma sana'tu daru a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah mi torike ma dandam bone komi golli kon e bone waɗi ko bonɗe ɗen haraw laɗali a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah mi torike ma dandam bone ko komi golli immorde boneji woni ko konngol woni ko kuuɗe dandam bone muɗum a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya Allah miɗo irriti miɗo jaɓi miɗo hooli ɗi nemaji ma wonɗi e hoore am miɗo jaɓi hiɗa nemininmi
abuu bi zambi miɗo irrite kadi bonnereji an ɗin miɗo ñamude ñamete ma o yedde miɗo yarde jaram maɗa yedde miɗo foofude hendu ma ɗum mi yedde miɗo yahude ga hoore leydi ma mi yedde ma hiɗa waɗa ndin mi nemaji ɗi huɓiti mi cenɗe ɗin fuu miɗo irriti ɗin nemaji miɗo irriti kadi mi ala e wadde ko hani kon hakkude meɗen ma e jontude haqqeji ma ɗi no haniri noon miɗo yeebude haqqeji maɗa ɗi miɗo irriti ɗum kono noon e hoore ko wayi on alhaalen ko wondini kon fuu fagfirli allah mi tawi kon a yaafola fagfirli e hoore tawi kon fuu miɗo andi nemaji maɗin e hoore am e hoore komi andi kon fuu bonnere ande min kadi mi torikema allah ta tewtoran fagfirli yaafolan fa innahu la yagfiru zunuba illa anta sabu noon si a yaafaki an allah ala yaafotoɗo bakkato hay e goto siwona an allah jibril e malaika ɓen fof sumodiri ɓe wawata yaafade bakkato si mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e annabaɓe fof moɓodiri ɓe wawata yaafade bakkato si yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof moɓodiri ɓe yawata yaafade bakkato ko wawi yaafade bakkato wo subhanahu wa taala idan fagfirli andi sa i uddituɗo a hunduko ma kon wiɗa allah yaafulan ɓay min miɗo andi pellet si an a yaafakilan ala yaafotoɗo bakkato siwona an ɗum ɗo waɗate inkisar hele ƴiye maɗa ɗen ɗanna e ɓernde maɗa nden waɗay jaɓa ko allah subhanahu wa taala jeyma jaɓa wadde ko yamiraɗa kon yamirataɗo maɗa o isan ɗum ɗo woni mana seeɗa e oɗo saydul istigfar ɗiɗo konnguɗi julɗo no hani renude ɗi wattanele majji teddina fi majji anda pellet si tawi no wiyanoma mo waɗi hunde kaɗo heɓa dépense ñallal pellet jama wakkilotono ka kono nelaɗo maki sa woli ko wolɗa ɗo si a maayi e nder ñallal maɗa ngal a naata e aljanna si a woli ɗum ɗo e nder jemma maɗa on si tawi a maayi e nder jemma on a naata e aljanna idan oɗo no jeeya e nokkeli ka sariya o yamira no jeeya e muɗum ka sujudu e ka ruku'u en andi ɗon kadi no ari subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ɗum no ari hadis muttafaqun alayh mo boukhari e muslimu filli fotti e hoore muɗum wondema nelaɗo no makayno tuma goo ka ruku'u maɓɓe subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ɗuɗu kadi hiɓe makayno tuma goo allahumma ighfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu oɗo hadis ko muslim fillimo imam muslim ɓe maka allah yafanolam bakkatuji an ɗin fof ciwɗi majji e ndeni majji arani majji e sakkitiɗi majji suuɗiɗi majji e feeñuɗi majji fanama ɗum ɗo ko ɗum heddi allahumma ighfirli zambi kullahu diqqa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirra allah yafanolam bakkatuji an ɗin fof ɗo tum huɓeti ka ali noneji heddiɗɗin noneji heddiɗɗin ko imma to o wona tosoko ma o wona jano allah siko tosoko yaafo siko jano yaafo imma bakkato ma ko neɓal ko waɗa allah bakkato so neɓi ko waɗa yaafomo siko fewno ɗo kadi ɗo tawi ma ɗum bakkato wona ko e gundo an tun yehi suuɗi waɗi matama ko yeeso waɗɗa yeeso jama fof waɗɗa ɗon kadi wiɗa allah torikema bakkato siko kene mi waɗimo yaafo siko e gundo mi waɗimo yaafo isan si tawi nelaɗo maki ɓuuri ɗum ala si allah yafani ko neɗɗo ɗiɗo hara modi ɗen andi ala ko yafanaka isan haray ɗiɗo kadi no jeeya e ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam sar'inani neɗɗo julɗo on yo e muɗum hakkude si on tisujji ndeya o ɓantike ɗo rabbi ighfirli allah yafolam allah yafolam allah yafolam tinde makko ɓurde mawnude e tere makko ɗen o fofaka leydi hollugol ko jiyaɗo ko jeeyaɗo kanko na kanko jeeyi hoore makko no jeeya e muɗum ɓaawo tayya on ado on ti salminde ɗon kadi no ari ɗon allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu ɗum kadi no ari hadis mo imam muslim filli allah yaafolan komi ardini e komi sakkintini komi suuɗi e komi feññini fuu yaafanola no ari kadi sanga neɗɗo hay yalti ka hurgo no ari e hadis mo non yamiri en si neɗɗo naade ka hurgo o hunti haaju makko o yalti ɓawde o yalti o darto o wiya hon ɗum غفرانك
yafuyema Allah ɓe wi ɗo ko honɗum neɗɗo woni e tubude ɗo wona tiga hurgo o hunti haaju makko ko ɓittunoma ko reedu makko ko yalti ko honɗum o tori ɗo Allah yafuye ɓe wi par ce que gila wonade ka hurgo himo haɗa wowlugol joni noon sa emo woni nder ton o siko minute goto siko minute ɗiɗi tati kon sa on ɗon haade o ala wadde dewal o ala jantade Allah o welsindike sa e juutuɗo jakka noon si o welsindike kon sa e hun ɗon fof o yalti haray jotoro yafuye idan ɗum ɗon no holli won welsindade ko ɓuuri fanɗude sina ɗum harayno yer kunkun o woni ka kon noon gontanoke goɗɗum no jeeya tuma neɗɗo bakkatu tuma neɗɗo waɗi bakkatu ɗen geli Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima Allah subhanahu wa ta'ala wi kala on mo golli bone andi ɗo ko ka'ina man kana wa man kala wo golluɗo ko boni aw yazlim nafsah ma o toni hoore makko summa yastaghfirillaha ɓaawo ɗum nde o miijiti o anditi ko waɗɗona ko haani o wi allahumma ighfirli ma o wi rabbi ighfirli ighfirullah o insini ka Allah o ɗaɓɓiri Allah yaafuye Allah wi yajidillaha ghafuran rahima on waɗɗo bone on insini pelleto o tawa Allah ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo en toyki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafano en bakkatuji men ɗi yo Allah yurme en yo Allah fewni en o fewnana en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ajuji muɗum accita soholaji muɗum luɓa en nanɗe mum e ɗi alhaaliji ɗo e ɗi radioji men ɗo yo Allah okkuɓe baraji muɗum waɗanaɓe saabu yaafede bakkatuji maɓɓe Allah moɓe ene fof maɓɓe ko aljanna firdaus ñande dargal yo Allah waɗan e barke golleji meɗen ɗin inchallah haray en dartuɗo ha yontere hannde en continue yewtere nden wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin gasore yewtede saahi be saahi ɓayi nde ɗo ko yoytide e ɗon ko hakkude e bonnugol e tonagol Allah yaafuye e gollugol golle moƴƴe toro Allah yo Allah jaɓan ɗum kadi ko woni e gollude ko moƴƴi kon haray jama wonɗo ga on kadi fof min weltani keɗɗo min weltani jomumen jarni on min toriki Allah yo Allah waɗa mo onon kadi saabu tawdede moɗon gaɗama ronkuɓe tawdede ɓen fof tawa ko ronkere hinagamen lo wona kadi salagol ɓe fof meɗen yo Allah waɗan e moƴƴere ɗe golle ɗo ɗe waɗana e moƴƴere kadi e ko wonɗen e nande kon wawa en wallude gollen golle hana gollirede ɗon no nelaɗo yamiri noon e ñentinen nelaɓe e sahabaɓe makko e yimɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen kay jokkunoɓe ko nelaɗo jokki kon haray cheikh tigu haray min ɗo joni taw konngol ngol ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah nam haray ete entourage mum on ɗo ɓuytaki salam aywa bisimillah wa rahmatullahi wa barakatuhu le toon no wadde nam nam yahara seeɗa nam nam hara nde ɗiɗi juuɓe an ɗo nam ko landuɗen karmo ko ɗiɗɗan hino nam hay goɗɗo hino landi toujours fi o tuubo ɗo nam o sibabol ma o fira nam o landi wano ɓe ɗiɓe ɓe Allah jalgol piiji wona ɗumanno e ko waɗa ambiance e tango na yimɓe te fi ka yimugol ɗon ɓe inna joni ɓe acci ningol yimgol ɗon o maaya e hoore wondema o tuubi yo waɗayno e taaɗi hino wattede ɓaawo makko fiɗi maayi ɗi musique aji no wattede ɓaawo makko hara yimɓe landi est ce que haray ɓa kanko o maayi
kono golle makko ɗen hino wattede hinnede ɓaw nantira e muɗum ɗon kaaɓa haari o tuubi Allah yaafoto muɗum ɗon haɗa ko landal laranal ngal noon taw okay haray e jonde konngol karamo ko meɗen ɗo de ko ɓiɓɓe jogii wonɓe yaltude ka radio ɓe annda so a yalti ka radio direct wona mayn ka paatude haray joni ɓay ndiyalɗan fuɗɗude saƴude ɓen anndi réseau ji ɗin konno yontere hannde ko ngallandal ɗo huɗɗorte inchallah ko ngallandal ɗo ko waɗora maggal yimɓe tuwuɓe acci batteji bonɗi so tawi woni hara ɗin batteji ɗi ɓe acci ɓe tuubi so ɓe nangtirte so ɓe nangtirtake inchallahu yontere hannde hara en fodiɓe en futtora ɗum yewtere nde inchallah subhanahu wa taala hara yen amɗen artuɗi arduɗo joni haray réseau o waɗat mannade ɓuuri hen ɓayi ta faɗi nan joni noon saabu ɗum no reɓɓaninto ɗo inchallah yontere hannde mi fodi jama on en adde jababuji yimɓe on wonitoyi inchallah. This service is provided and hidden on a free conference call hd.com. There are 2 participants in the conference. The recording has started. Please announce yourself. Okay, naam, assalamu alaikum warahmatullahi. Haray ono wonɓe ka radio ton ɗe miɗo ɓanginana on ɗo ɗe karama ko meɗen ko makanen ɗo fi ngallandal ɗo haray ko mawdu aroyowo ɗo on ko on ɗon mawdu haray ɓe jonni en ahadi si tawi allahu newini e jaam o tawni en haray tawi kadi weeyo ngon no jaɓi ɓay menen ga déjà ndiyan ɗam fuɗɗike saƴude réseau on ga fuɗɗike pertirɓude onon kadi meɗen renti landal ngal no ngal ardi noon ko tawde masala mo yewtuɗon on koko woni ka teeren no suuta ko ɗum waɗi somi wawi faamude ko honɗum hato jinɗon faaminede e nder landal ngal donc joni haray ɗo ko ni wonɗen e warrude e yaafoto yontere hannde si Allah tawni en e jaam haray ko ɗum woni damal fuɗɗoroygol men yewtere waɗete yontere hannde nden e ko Allah newinani karama ko meɗen en ɓeyditoygol ɗo dawana alhamdulillahi rabbil alamin aw yaafoto e réseau moƴƴa. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. oyi noon ko min jonno yo radio ɓundaroto waɗoy tumoye liibino ino cancela joni noon ko ɗo gollirete so waɗoy ni mo ittifle sunkum o waɗini ɗum ɗanoto kono kamɓe wonɓe toon ɓe ni sen udditi radio en tawayɓe toon kono so tawi ittanoma kun ɗon ittaka ko ɗum ɗo ne lordirde